Kani gade kapati CCTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Kaseng New Trap Aceh National Movement HANM Mautat Raishan Circle kaladawa na kasorkar jela ban ketio kerdano ya ka markasa Primary Health Center syaka Community Health Center. Ka HANM hakaji kendo badu menteri sarkar bakmi ya ketnat ka kot kakhya jong ka sarkar jela uba AL hang. Henne kasngi ka kharwai tere Urisau arja khatpra. Hapo ka kamra trikam jong u haskretrian kala IT ru da kador khas ban pensngau ha uniu menteri halor ka jington kam ban kentiu kerdano ya ka markasa PHC syaka CHC. Habai kran berkinong putai kubor hadian keji kendo ya uba AL hang nakalyang uba Carlos Bon Nongbri ubolong presiden jong ka HANM Mautat Raishan Circle ulai tu baka markasa PHC ka ay ka jing syakri ya kisan pu art likisnong kibana kani katan. Kumta kalong ka badan kam ban kentiu no ya kani ka PHC syaka Community Health Center. Uni unang ilam ka HANM Mautat Raishan Circle ulai tu ru baha kani keji kendo ya ki bor sarkar nakalyang uba AL hang ulakular ba unsa simkya ya kini kam ba unsa paru ya ki breu jong katnat ka kot ka khya banet jurep shua ya kini ka PHC hapo markasa.